Sumindara dang munsama parman tumpreng along mahajoy go kipadupon. KNCMI pimirina bipia pan karbo kaputha KNC sodak kapinrem. Carbingo Thomas Council pen chiti malanan parta long liapata kironamay kang ni along MEC kilik votador kisu BJP apan ki PJ apan chirok to kamay kipidupon. Kardom nili karbia berta thanmang thare chesong teron non bertang ton pen arjik tha. West Carbing long hawar tumpreng mugasong along sumindar adang along monsama parman na pen birthe munit ang bong huri bohong kepavida japan pura joygo mate kardom kardia maipi jang mini pai in corner kep arni pen ni crazy an abaha kepang chingpon. Sumindar ang dang monsam na pen munit ang bong huri bohong kepavida japan West Carbing long tumpreng hawar mugasong along siva mahapuram gyan mahajoygo ajay mek jang mini pai in corner kep arni pen pang chingpon tanglo. Ni Christian kiduchi la so jay mek arua chikluni pai near kep arnian si jutponji. Kedamtang jang mia chikluni pai in corner truck arni Deputy Commissioner Sai Hemalong Mike Paduponahut KNCA MIP Mirina Bipia Pan Karbog Lapen KNCA claim bang at tumapan social media along kether ke hawa puthak sudakpen kapin rempon. Kedamtang Carbing long Deputy Commissioner Sai Hemalong KNCA MIP Mirina Bipia Pan Karbog Thap Lapen KNCA claim bang pia tumapan social media bithelong kether pon thap aputhak sudakpen pin remlo pusinon hetjong KNCA konchon bang pi kajek tok BP ahin pen birda pachetak pon. Alang likaning jit tuateng ke KNCA hin pen hampang inkora pria songatu makemang do anta chidon dunlo bonta Mother Association at tumpen rengang sekachesong along chitu dun jibuke chidonun thekte. Athe ka chesong ke pindeng chingthang lepenta chesong me puta KNCA konchon bang pi kajek tok bipia hin pen pachetak pon. Nong it hamren MEC constituency ang kang Amparchung local committee along jang mini pai inkorat ner kep arni kang sampor pai crazy ra chitimapor Carbing long term council pen long lepotan parta chitimalan hay hui kiron pidopon. Nong it hamren MEC constituency ang kang Amparchung local committee along jang mini pai inkorat ner kep arni kang sampor pai sira chitimapor Carbing long term council pen long lepotan parta chitimalan kiron amay pidupon. Non malumso pora pandihin na parman birta mo ington pon iksenet. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Netrajoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ DNMOP puthot birta lomang thulo Bokolia police station angkang NS 36 atwar pinong 2 udali adunga longjang mini phaing ko retrok siajo jerlo porphai isira chitima pormalom ihumdang krehini atra kachingkoi pusi kat news channel pherangki Bokolia pen birta nang pale Kachini dunating ke Imphal Manipur pen Guwahati an ke dam bomb MN019688 dang krehini atrak NH36 atawar pi ke dam bom ahu dolong an ke lia pormen men ki sui peng ajo dolong adung ke do thengpi rong ni ta patong konsi dolong a ber an truck jingkoi dam lo sita kopai ke me truck katewar bang la pen ari sang hoda bangso ka jingkoi along pen apran an ke jok rinti lo pusi birta nang le West Karbinglong District Amreng constituency Radatum Piniarni Anta Kejuna Lang upon Radatum Kisungnang Kejuna Lang Kisungnang aputha kedam tang Arni Penta Birta along Paklang Pon Bomlo Lapen Radatum Setame Bangso putha Karbinglong Termas Council Arpu Kedo IEM upon Setame Pachini Pon Bomlo Puwai Pit Setame Piniarni Anta Kejuna Lang Kisungnang Tektik Radatum upon Varsai Pipon Tektelang Amreng constituency angkang charchimpo dimlong Radatum Kijuna lang kadurea jokisung chetong nang rentilo Karbinglong dan mas council EM PHR pukedo abangku bidesing rongpi kuti atangka kachupang limakoy doset sitami Karbinglong arada panjoy kipen Kijuna lang kipipon japan kipiniarni anta asabakta kamathapon ave pusit cherok tawara tumpen kat news channel aperang ki kaumri damahot nang ningjedun renti Arlo PC department atum amu ke wangwe mate Karbianglong autonomous council atum amu ke wangwe lapen kami claim bidasing rong PC department alangli cerai krim alangli EM tebon setame Karbianglong Arlo atok anulong PC department ko ansi kapele ma labangke ilitunon theglong horpo alangli PC department EM cerai kokpen kuti tangka panglim labang so akoy ateng bulutang de ahok lake lasi daklang dakpo lake non kedubom nili charjim lage West Karbinglong Amreng constituency along charjim bolam ke kadu tarjulong lote chini ne bangke awelo lasi charjim arong long nili alale tum kisung lang kijuna lang ka wepen kisung aputhak ladak lang nang ke sok tum do lasi lang nang ke sok tum mesin nili ka chini ji ninghang po lasi afrangsi nang tum inut nili dung angthate tahai lo mene Karbinglong election do jidi la bangso election hol ponta antum puthot lason okpen hol pen ke bai pen antum vote pidon lang mate parti tong ke langima mate la pusan alidar ke mesi lang po ni tum ke kiludera har tum me krodun lepo kronde yogi dai mating ke na kuchubai po hok mane puni tum tin ko po hok tin bo malang anta yo tete te yogi dai mating ni tum ke para bang ni tum me chukhang no ta thek ang po kam choklem am po ting po hem bang po lang abe bu po aju tanah josok pipur piparhat kaci hota cina lo anar lo sumar tun cip bot po gitu kan aju na josok po angga cutu cudang po langsung ke ha pu sui po pok sui po la ana abimar banil tun cupa medek heda tipilo la puson si usumar ta ke suta do pik lo di suta do pik lo Pinia Birta Bang Kilapan Sikang Toniklo, Langig Bom Thakat News Channel, Dumit Hagme Korang Tu.